Eshanduchi ya berumu omutumbi gwa papa yaletwa omukereziya bweguga eya St. Peter's Basilica aherukwija kusigara okusya obwarazikwe achebira 26 byokwakana omwaka ogwo egaramisizibwe omwishenjero. Oruseregende orwabarwine eshanduchi eje rwamareda chika 40 okuruga Harkansa Santa Marta ahi Papa Francis yaferira hamande esabiteje. Okurabibwa omukibuga kya St. Peter's Square enkuyanja y'abantu balwaho okwereberana gabo obwo enkuyanja yindi yabegeitaho mu dakika 30. Abantu abarukingura omu mitwaro 2 nabo bayishikira Vatican lya Nyakazoba okwerebera hashanduche ya papa. Ebide byaterwa abantu bayimusya amaraka gabo nibagamba omumaganya akufa kwa papa hari St. Peter's Square. Papa ayafira izobe lya Mande omukasheshe okuzikwa kwenu kwija kuba hari Saturday nororwa mukaga esabiteje 26 byokwakana omwaka ogwo kandi byo kureba omutumbi gwe omushanduche nibija kuchingwa izobe lya Friday omajingo agashahemwe eyo mwabazyo. Emikoro eyoburomborombo n'emigenzo eyokuchinga eshanduche ye neija kuba hari St. Peter's Basilica rukwebemberwa Kardinali Kevin Farrell arukumanywa nka Kamelengo omusheija atwire naibembera emikoro yona kandi arukwebembera Vatican obwo ekinachikora hafa papa ninga kahandike baruhayo kurekura omurimo gwo okusya obupapa omusya arukutoranwa. Aridini wa koleji erukutendeka ba Kardinali Giovanni Battista re nawe naija kubaho amikoro ni yemwe kandi ogunaija kwebembera misa eyemukoro yo kuzika papa izobiryo rwa mukaga kandi atyashitamiso urukiko rwa conclave okubasa kutora norazo mbigire bya Papa Francis. Esabiti ehoire tukakoreka oku Kardinali Farrell yakingire enju yabirenera rwa Papa Francis atyo akajehinguririza nanakagoye kandi akajigota. Ogo akachwechereza nana empeta eya papa eyabajubi arukugihonda n'enyondo ya gihinduro busasingo ebere nekozesebwa papa okuteka obumanyiso ahabihandiko ebyomubutongore. Hati ekirukurataho okutandikana izobe lya nyenkyakare abantu babutosha nibija kwikirizibwa okuza kureba omutumbi gwa papa omushanduche okutandikana shahemu yakasheshe mpaka sha mukaga ezekiro kikorwe kityo kwisya izobe lya Friday dero Saturday azikwe. Okuzikwa kwa papa nukwija kubaho hari St. Peter's Basilica. Abantu benji ahari ba Kardinali ba Archbishop na ba Bishop otira abantu babutosha okwete rensi yona nibija kweberaho kwereberana gabo. Abantu babutosha abandi okwete rensi yona omahanga nkerya Indonesia mu Rembo Jakarta hamwe na Yerusalemu nabo bakora umukoronko ogwo kwinamira Papa Francis. Abo abarukutekatekwa kwija kubaho ahakuzika Papa Francis harwa mukaga esabiteje noho hari umwembezi wihangiriya United States of America Donald Trump omugabe wihangiriya Spain Felipe owa mukaga hamwe na nomugabekazi Leticia otira umwembezi wihangiriya Faransa Emmanuel Macron na nenganzi wihangiriya Bongereza Sir Keir Starmer hamwe na nomunyiginya wa Wales Prince William otira umwembezi wihangiriya Brazil Luis Inacio Lula da Silva na nomwembezi wihangiriya Poland Andrzej Duda omwembezi w'ekibina kya European Union Commission President Ursula von der Leyen hamwe n'omwembezi w'ihangiriya Ukraine Volodymyr Zelensky Javier Milei n'omwembezi w'ihangiriya Argentina otira enganzi y'ihanga erya Italy Giorgia Meloni. Omuntu nayebuza emirimo ya papa ebeha. Papa abokwebembera ekereziya n'enyikiriza yona enkatolika kandi ekitebeke ekikuru kiri aharukutekatekwa kuba hazikirwe Petero omwe yabirari ahabeji ba Kristo
kandi ayabire nakirayo okuba omwe ombeji abakuratire Kristo. Nayibembera ekereziya erimu abantu abarukwingana kahumbi kamwe n'obucweka buna okwetorora ensi yona. Leka tukoreke bamwe muri abo abaine omugisha muhango ogw'okutwara entebe ey'obwa papa. Twija kutandikira Pietro Parolini ow'emyaka 7 y'obukuru enzarwa y'ihanga erya Itale. Pietro Parolini ogu atwire Arkarani mukuru arukuhandikira ihanga erya Vatikani okurwa omwaka gw'2013. Akozire emirimo mikuru nyingi egurumu ebyekikungu hamwe n'okutensa hagati ihanga erya China na gavumenti ez'amahanga ga Buharabu. Ogu akesigwa na n'emirimo ey'ipapa yamuheire nk'omwaka gw'2018 okushuganisa enshonga ez'ebyendagano hagati ya gavumenti eya China okutorana ba bishopu okukora emirimo yabo. Parolini abarukujumirira enkora ye nabashoborra ngugu nakunda munonga eby'omurembe kandi nana enteekateeka ye aha kugonjoora obuteekiriza n'omu mahanga nabagambira amazima bwa omwanya gw'okuboreka okwikiriza. Ondijo ne Luis Antonio Tagle ow'emyaka 67 ey'obukuru enzarwa y'ihanga erya Philippines. Ogu akabaho archbishopu wa Manila kandi narebeka kuyakubasa kwija kuba papa okubanza okuruga mu kirwa kya Asia ekirimu okukura kwenyikiriza enkatolika aha bwangu omunsi yona. Obwire obu ogu abire narebwaho nkarukundwa munonga omugenzi Papa Francis kandi abire ari omukono gwe gwa buryo omukora emirimo etari emwe n'emwe. Ogu akarugayo okwemerera n'enyikiriza enkatolika omu ihanga rye abikwatirine nana abakundeine ab'orubaju rumwe okutunga amaka ekyareberwe ku kyabire kikabukirwe bingi omu ihanga erya Philippines. Ondijo nayitwa Peter Turkson w'emyaka 76 w'ihanga erya Ghana narebwaho kuyakubasa kwija kuba omwiraguzi w'okubanza okuba papa okumara emyaka n'ebyasha abwo kugira ngu atwire najumirira enshonga ez'enkwatambi ey'ebyempindahinduka y'obwire najumirira obworo n'obukene na n'entaasya mbi kandi na muntu arukunda eby'obuhangwa na n'omubuhereza bwe atwire najumirira eky'omushaija kushwera omushaija ninga omukyara kushwera omukyara mutaahi we. Ogu atwire n'amanywa komwe aha barukurwanirira ebiragiro ebirukurinda obugabe bw'abantu. Ondijo ne Peter Endo w'emyaka 72 ey'obukuru enzarwa y'ihanga erya Hungary. Ogu narebwaho ku ari omwe aha batwire nibakora emirimo y'ekereziya kurungi omu kicweka kye kandi atwire nahakanisa enkora eya Papa Francis omu nkora y'emirimo konka ayizira akikirizana nawe ombwire kubwarabireho. Omwaka gw'2015 Endo ogu akeyoreka ku arukwatanisa n'enganzi y'ihanga erya Hungary arukumanywa nka Victor Obani okuhakanisa entebekanisa za Papa omugenzi Francis abikwatirine na n'ekanisa kandi hamwe na n'empungi. Ondijo namanywa nka Jose Tolentino Caraca de Mendoca ow'emyaka 59 ey'obukuru enzarwa y'ihanga erya Portugal. Ogu narebwa nk'omwe aha barukubasa kuba ba papa aha myaka mito aha myaka 59 yonka ey'obukuru. Ogu narebwaho kuyakubasa kutija kurinda endijo myaka 20 ninga 30 mu maisho okwehangurira omurimo ogu ogw'ebishaju. Ogu n'omwe aha biine ebiteekateeko ebindi abikwatirine n'abantu okukundana ab'obuhangwa bumwe omushaija aha mushaija ninga omukyara aha mukyara.